وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي أتم علينا نعمة الصيام وبلغنا يوم الجائزة والختام. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله، فهي وصية الأولين والآخرين. هذا يوم عظيم، يوم عيد الفطر المبارك، يوم فرح بطاعة الله وفرح بإتمام الصيام والقيام. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لقد اجتمعتم اليوم أيها المسلمون، لقد اجتمعتم اليوم من مساجد شتى في هذا الميدان في صورة تذكرنا بوحدة الأمة واجتماع الكلمة. فكما صمتم شهرا واحدا وقمتم لله ربا واحدا وقرأتم كتابا واحدا، فاجعلوا قلوبكم بعد رمضان قلبا واحدا وصفا واحدا وكلمة واحدة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها الأحبة في الله، رمضان مدرسة، ومن لم يتعلم منه فاتته خير كثير. فمن دروسه الوحدة والتكاتف، فلا تفرقنا العصبيات ولا الخلافات، بل يجمعنا الإسلام ويؤلف بين قلوبنا الإيمان، التراحم والتعاون. فقد ذقتم لذة إطعام الطعام وإفطار الصائمين ومواساة الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، فلا ينقطع هذا الخير بانقضاء هذا الشهر أو بانقضاء هذا الشهر. أمة الإسلام، ዛሬ ብዙ መልእክቶች ማስተላለፍ እንፈልግ ነበር፣ ግን ሰዓቱና እንደዚሁም ያለው አህዋል ያው ዳመና ስለሆነ ዝናብም በኋላ ስለሚመጣ ትንሽ መልእክት ማስተላለፍ የምንፈልገው ረመዳን ብዙ ነገር አስተምሮናል። ረመዳን ደስታ ብቻ አይደለም ያስተማረን፣ አንድነት አስተምሮናል። አንድን ክታብ፣ አንድን አላህ፣ አንድን ቅብላ ዙረን እንድንሰግድ ብቻ ሳይሆን ተከባብረን ብሔር ሳይለየን፣ ቋንቋ ሳይለየን፣ አካባቢ ሳይለየን አንድ ኢማም ከኋላ ቁመን ሰግደናል። ሙሉ ተራዊህ ኢሻ አንድ ወር ብቻ አይደለም፣ ብዙ መልእክቶችን አስተላልፏል። ይሄ መልእክት ይሄ አንድነቱ ጉዳይ፣ የመተዛዘኑ ጉዳይ፣ የመፈቃቀሩ ጉዳይ፣ የመከባበሩ ጉዳይ፣ ያለውን እየመረቅነው የሌለውን የረዳነው ያለፍነውን አንድ ወር አሁንም ይህንን አንድነት ይህንን መከባበርና መፈቃቀር እንድናስቀጥል መድረሳው አስተምሮን ሄዶናል። ኡመተል ኢስላም ያደረግነው በሙሉ ዒባዳ ነው። ዒባዳ ሲባል ደግሞ ነቢዩ የታዘዙት አሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም፣ ወዕቡድ ረበከ ሐታ ያእትየከል የቂን፣ ሞት እስከምትመጣ ድረስ አላህን ተገዛ ብለዋል አላህ። ስለዚህ ኡመተል ኢስላም ያደረግነው ኸይር በሙሉ አሁንም መቀጠል አለበት። የኛ ረመዳን አላህ ዘንዳ ተቀባይነት መኖሩን የምናውቀው ይሄንን ወር ይሄንን ረመዳን ውስጥ የሰራነውን ኸይር ስናስቀጥል ብቻ ነው። ስለዚህ ኡመተል ኢስላም የጀመርነውን ኸይር
እንድናስቀጥል መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ሌላው ትናንሽ ነገሮችን መተው፣ የሚለያዩ ነገሮች፣ ትናንሽ አጀንዳዎች፣ የእስልምና አጀንዳ ያልሆኑ ነገሮችን ሁላችንም ትተን አንድ የሚያደርጉን ነገሮች ላይ ትኩረት እንድናደርግ መስጂዳችን፣ መድረሳችን፣ መጅልሳችን፣ ተቋማችን እስከሆኑ ድረስ ለነሱ ብለን ለነሱ ኑረን ልጆቻችንም ሆነ ቤተሰቦቻችን አንድነት ከኛ እንዲማሩ እኛ አባቶች የአንድነት ተምሳሌት መሆን እንዳለብን ነው። ሌላው ኡመተል ኢስላም መሰረታዊ ነገሮች ላይ መስራት አለብን። እሱም ምንድነው? አንደኛ ዳዋ መስፋፋት አለበት። ኡማው ዳዋ ላይ መስራት አለበት። ዳዋ ስንል ዳዋ መስጂድ የገቡ ሰዎችን ብቻ አይደለም። መስጂድ ያልመጡትንና ስለ መስጂድ ስለ እስልምና ምንም የማያውቁ ሰዎች ስለ እስልምና እንዲያውቁ እኛ ቀደም ብለን መስጂድ የገባነው ሰዎች እነሱ ወደዚህ መጠራት አለብን። ይህንን ስንል ሁላችንም ኃላፊነት አለብን። ከቻል ወተን ዳዋ ማድረግ ካልቻልንሳ ዳዋ የሚያደርጉ ሰዎችን አጠናክረን ወደ ዳዋ እንዲቀጥሉ እንደ መጅልስም ሆነ እንደ ህብረተሰብ ይህንን ማስቀጠል አለብን። ሌላ መሰረታዊ ነገሮች ስንል ትላልቅ መስጂዶች መስራት፣ ወቅፍ መስራት። መስጂድ ብቻ ቆሞ ምንም ትርጉም የለውም ገቢ ምንጭ ከሌለው። እዛ ውስጥ መድረሳ ከሌለ፣ ኡስታዞች ከሌሉ፣ ካልተቀራ ካልተነበበ ምንም ትርጉም የለውም። 1400 በላይ እስልምና ኢትዮጵያ ውስጥ ቆይቷል። ስም ብቻ ሳይሆን ጠንክሮ ከሌሎች አገሮች በላይ እንዲስፋፋ ማድረግ እንችላለን መሰረታዊ ነገሮች ላይ ከሰራን። ስለዚህ ዕውቀት ላይ ለመስራት መትጋት አለብን። ዕውቀት እንዲሰራ ደግሞ ዕውቀት እንዲስፋፋ ደግሞ አዋቂዎች መብዛት አለባቸው። አዋቂዎች ወደ ጉርሻቸው ወደ እንጀራቸው ከተመለሱ ወደ ራሳቸው ንግድ ከተመለሱ ኡማው ይበላሻል። አዋቂዎች ወደ ትምህርት ቤት ወደ መድረሳ እንዲመለሱ ደግሞ እነሱ ማደራጀትና እነሱ መርዳት ለነሱ ደሞዝ መጨነቅ ደግሞ እኛ መጅሊስና አፍታሞች ህዝቦች አንዱነን አቀናጅተን ወቅፍ መስራት አለብን። በተለየ ሁኔታ ፉሪ ክፍለ ከተማ ውስጥ ልዩ ወቅፍ ለመስራት መሬት ተሰጥቶናል። እዚሁ አካባቢ እዚሁ ሜዳ አካባቢ ላይ ኢንሻአላህ አምና ስንገናኝ መሰረቱ ወጥቶ ቢያንስ ኮለን ቆሞናለን። ከቻልን እንጨርሳለን ኢንሻአላህ በሉ። ስለዚህ ኡመተል ኢስላም እዚህ ላይ የዚህን ጥሪ እንዲሁ ዝም ብላችሁ እንዳታሳልፉት። የቻላችሁት አግዙት፣ ያልቻላችሁት ዱዓ አድርጉ። ሁለቱንም ያልቻላችሁ ስትሳ ነገ ትመጣላችሁ። እስከዛ ድረስ ዝም ብላችሁ ቆሙ እንጂ ሌላ ወሬ አታውሩ። መጅሊስ የድሮ አይደለም። መጅሊስ እየሰራ ነው፣ እያሰራም ነው። መጅሊስ ለራሱ የሚሰራ ነው። ጀምረናል ብዙ ነገሮችን። አላህ እንዲያግዘን እንድንጨርስ ዱዓ እንድታደርጉ። ሌላው መጨረሻ ላይ ዱዓ መልእክት የሚያስተላልፈው ምንድነው? የዱዓ ጉዳይ ነው። ዱዓ አድርጉ። በግለሰብም ዱዓ አድርጉ፣ በቡድንም ዱዓ አድርጉ። ኢማሞች ዱዓ ላይ ትኩረት አድርጉ። ለሀገራችን፣ ለከተማችን፣ ለአህጉራችን እንደዚሁም ለዓለም ሙስሊምም ዱዓ አድርጉለት፣ አላህ እንዲለይለት። ታውቃላችሁ አሁን ያለውን ጦርነት። እኛ ምንም መሳሪያ የለንም። እንደ ሙስሊም መሳሪያችን ዱዓ ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አሉት የኛ ሚሳኤል ዱዓ ነው። የኛ ሚሳኤል ዱዓ ነው። ዱዓ አድርጉ፣ አላህ ይለይለታል ኢንሻአላህ።
የጠገቡ ሰዎች አሉ። በቢሊዮን ዶላር የሚቆጠር ሚሳይል እየሰሩ መስጂድ ላይ የሚጥሉ ህዝበ ሙስሊሙ ላይ የሚጥሉ ሴቶች ወንዶችን የሚገሉት አላህ እንደዚህ አይተውም፣ ይለይላቸዋል ኢንሻአላህ። ዱዓ ላይ ብቻ አጠናክሩ እንዳተ የኛ ዱዓ ብቻ ማጠናከር ያስፈልጋል። በተለየ ሁኔታ ለመንግስታችን ነፃነት የሰጠን ዱዓ እንድናደርግለት ለዶክተር አብይ አህመድና ለካቢኔው እስከ ፉሪ ክፍለ ከተማ እስከ ወረዳ ድረስ ኢንሻአላህ ደግ ለሰሩ ሰዎች ደግ አላቸው። ጥሩ ለሰሩ ሰዎች አላህ ያግዛቸዋል። ምቀኛው ከማላቸው ካለስ ዱዓው ያጣራል ኢንሻአላህ። እናንተ ዘላችሁ ዱዓ አድርጉ። ምቀኛ መቼም አይጠፋም። እንኳን ሌላ መንግስት ቢሮ ተውትና መስጂድ ውስጥ ራሱ አይጠፋም። ዱዓ ይለይለታል ኢንሻአላህ። ዱዓ አጠናክሩ መልእክቴ ነው። هذا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآياته وذكره الحكيم إنه تعالى جواد بر رؤوف رحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أمتك يا أمة إسلام إذن دقني أماري فبرو جنير ما أماري فانجل كمي ملي جرتو أما اللي جلال رب مريسنا إيرس إرقار ريفو دبر فمي إرقار قد أفوري إني جل قبا تقوم ما باتي رمضانا كيس أرقن رمضان نبرنو تقو قد نو دبر سيرا إني جل قبا تقو تاني أكا سقن قبلا تقو أكا غرقن ربي تقو أكا قبر قرآن تقو أكا قران صفي تقو ركا دابن guyyaa tokko akka ramadaana jalqabnu guyyaa tokko akka xumurru yeroo daqiiqaa wal fakkaataa keessa akka ramadaana furru kuni tokkummaa ramadaani nu qaraasise. tokkummaa kana tikfachuu itti buufsiifachuun barbaachisaadha. shayxaanni hiikameera wanni tokkummaa keenya diigu shayxaana faalleessuu danda'uu qabna. quraanaa fi hadiisaa itti buufsiisuu qabna. ibaadaa ramadaana keessa jalqabne مسكينة كدامو إيسا غرغارو ركتا غرغارو بكوستا غافتشو وجد أبينا فوجيومو زكاة المال زكاة الفطري خلنيني أكاو من كينيا أفدن داو غوتشوف رمضان كيسا وني جل قبا مجرى وني سنتفوفو قبا أمتكين تكما دين الإسلام تكما يروجن gosti keenya tokko ta'uu jechuun dandeenyu sila adda baane wanti malkiin keenya tokko ta'uu danda'u waan bu'uuraa irratti tokko taanu waan nafsiyyaa waan shayxaanaa irraa of eegnu inni lammataa ummata keenya waan bu'uuraa irratti hojjennu wanni bu'uuraa maali daawaan qara'uu qaraasisuun barsiisuun quraanni qara'amuu qaba daawaan godhamuu qaba daawaan keenya masjiida keessatti hafuun qaba gadi ba'uu qaba. nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam masjiida keessa ta'anii kottaan jenne bakka namni jirutti dhaqanii daawaa godhan malee dirqamni nurra jiru aftaamii manatti itti dhaqu hiyyeessa manatti itti dhaqu isa islaamummaan beekne bakka inni jiru afaan inni beekuun itti dhaqnee islaamummaa barsiisu. kanaaf immoo yoo dandeenye hundi keenyaa'u bakka dandeenyutti waan dandeenyu daawaa gochuu iddoon dandeenyu warra dandeettii qabu warra kanaaf qophaa'e warra rabbiin kanaaf qopheesse gargaaru jam'iyyaa jaraa cimsuun da'oo ta'uufiidha. inni kan biraa barnoota quraanni qara'amuu qaba kitaabni qara'amuu qaba madrasaan qara'amuu qaba imaamoon ulamoon مسجد هندا كيستي كتاب قرايسو قبو أمني وقع صدو ما فرطب صلاته سومني واي صلاة بيك واي أركان إسلام بيك قراسي بابو قبا حواسني كون كناف حواسني ودا إماما علماء تدقروا علماء إماما أستاذون يو حواسك قراسيسو
ga'ee keessan akka ba'attanu isiniin jenna. Inni sadaffaa waan bu'uuraa hojjechuu qabna. Kunis madda galii hojjechuu danda'uu qabna. Maddi galii yoo hin jiraanne ummata keenya namni yoo dhiigan qabaanne yoo dhukan qabaanne socho'uu hin danda'u. Dhaabbanni keenyas amantaan keenyas yoo dandeettii faayinaansiitiin of hin guddifne yoo faayinaansiin qabaanne waan xiqqootu nu cabsa ummata keenya. Dhukni keenya faayinaansii keenya. Kanaaf ummata keenya faayinaansii ajabeessinu tooftaatti faayinaansii guddifnu keessa inni jalqabaa waqfii ijaaruu. Masjiidni jiru hundi madda galii qabaachuu qaba. Sheerii baankii jiraa bitaa. Baankii bitadhaa abbaa baankii ta'a. Masjiidni abbaa baankii ta'uu danda'uu qaba. Sheerii baankii raammis bit. Sheerii baankii islaamaa bit abbaa baankii ta'i. Waqfii goota. Zuuriyaa masjiida keetitti madda galii ijaaruu qabda. Walii gallee immoo yoo rabbi jeen akka Oromiyaa qofatu hin taane akka Shaggaritti kutaa magaalaa Furiitti waqfiidhaaf naannoo dirree idii kanaa lafa fuudhee jira. Yoo rabbi jedhee isa dhufu dirree kanarra yeroo dhaabbannu falanii isaa ol baafnee yoo dandeenye xumurree sin eegna inshaallah. Kanaaf iyya kana sagalee kana dhageessanii bakka jirtanutti majlisa cinaa akka dhaabbattan majlisni isa duriitii miti ka damoozaaf hojjetuu miti. Irra guddaan majlisa Oromiyaa irraa hanga Shaggar ga'utti hanga kutaa magaalaa ga'utti hanga aanaa ga'utti mindaan ala tola hojjetaa jira. Dhimma mindaan qabnu of bira dabarsineet waqfiidhaaf nuti illee kennaa jirra waan ta'eef waqfii waliinii haa hojjennuun ergaadha. Inni afuraffaan ni xumuraa du'aa'ii jabeessaa. Du'aa'ii murteessaa. Rasuul alayhi salaatu wassalaam meeshaan muuminaa du'aa'iidha jedhan. Biyya keessattis du'aa'iidhaan nu fayyada du'aa'iin. Biyya alaatiifis nu fayyada. Waan siyaasni dadhabe du'aa'iin ni sirreessa. Waan mootummaan dadhabe du'aa'iin ni sirreessa. Waan majlisni dadhabe du'aa'iin ni sirreessa. Waan isin dadhabdan hundaa'e du'aa'iin isinii sirreessa. Du'aa'iin ajabeeffamuu dhuunfaanis gamtaanis isiniin jennaa bifa addaatti majlisaafis ulamootaafis naggaadota keenyaafis du'aa'ii kadhaa. Mootummaa keenya muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmadiin hoogganamu du'aa'ii haa kadhannuufi cidha qabanii bara kanaa filannoo qabanii filannoo sanillee akka rabbi nagayaan jara umursiisu du'aa'ii kadhaa. Ka dhukkubsate haa fayyuu kan beela'e haa quufu ka quufes immoo akka inni nurra nejjinne rabbi adabaa kennuufi walumaanuu warra nagayaa warra jaalalaa nu haa taasisu. هذا اللهم صل وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى. اللهم هم بهم اللهم هم بهم. اللهم ادفع الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غانمين برحمتك يا ارحم الراحمين. امتك ان نجا ربي هاقول جعل ربي نوفكن فكم ربي نوفكن جعل ربي نوفكن فكم ربي نوفكن نصري ربي نوفكن نما والقبتين لقت ربي نوها تاسس رمضان كيس نكوسة عم ربي سيافيس كفيان أنا ما يوانا جيس عافياك ربي تسيب بورسيس رزق إسني برب رزق سيفكن كتمام نكرات ركز أما نكرا كيس ربي سيراباس كما نتوقع قبل الله مسدي عفور إسني ودي الشر ربي سيفكن وفي قبات تجرك كيرتن أفرني أددت ربي سيفكن اللهم آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم